Olá! Loron dia? Largo salg beitata, motuk pala ha marsi simenis. No hau ita bosirnya belun boni margam. Nebe makse hamalu kita bot sira durante minuto bal nyelara. E hadet programa Sista. História com a artista, promove tem artista. Konser tebes tamba hasur malu fila pali ho teni belum sisa sira ba yedi sang ohin lorong nyan tamba yedi sang ohin lorong spesial tebes tamba ita sei kuliah kona ba evento ka programa nebe mahalai fula novembro nyelara. Significa balora no hinian amne rua se lorita bosir hotu ba hatene kona ba informação na fating artista rai larang no mos artista rai rio. No ba episódio hinian amne rua karak lorita bosir hotu ba hatene kona ba informação nebe maka relaciona ho fula novembro niang nebe edição jana saya edição especial ba Sista Lovers Sirot. E evento seremos evento nacional e evento seluk nebe mak relaciona ho mundo artista ninya. Claro, com certeza. So ita koli utuan kona ba artista senhor irene nebe hanesang ohin da amnya ro mention katak artista irene nya sempre musu heledet iha programa Sista ninya. No nya mai. Tamanya karak atu promove artista rai larang. Além de laos de nia mak atu promove nya, mas venimos colabora com artista Sircelo, artista junior Siren Bema iha timor. Claro, com certeza. Nós colaboramos a muito com a banda música Siren Bema que iha timor niang dili dili. No banda ida nemos lá os anesan banda ida Bema ka fong sempre colabora muito com Memi iha atividade hoto tu. Sempre halau atividade Bema criativo at promovilitang artista herai lara. Ia atividade ini sira hodi celebra loron especial 12 de novembro nian. Nebe maka release hetina dene no memi consegue realiza mini concerto dene em Timor Plaza. Hodi hamalu kita ninia belum sira husi. Belum sira husi malu deficiência nomos alin sira husi orfanato. Claro, com certeza. No iha celebração dene consegue hamalu husi artista so inteligente na artista nomos a banda música Liliu Talik Murak no. Tikustik nebe maka featuring ho Joy Cloud. Joy Cloud. Wow. Ne furak los kala so atividade ne furak tebes nebe amir lako to kole barak los kala hakala tulor de ditene belum sita sira ba are hamutuk Sista Lovers continua fahedomin babelun wangkiak sira nunemos alin ho deficiência sira. Ida nesai hanesan objetivo principal ba artista senior Metan Midar alias Memi nebemak sempre organiza atividade hanesan mini concerto música hodi envolve artista junior sira hanesan Talik Murak Notikustik featuring Joy Cloud. Hanesan domin bot nebemak fahe ba maluk sira nebe precisa iha loron bot sira iha rai doben idane. Sanulu Racing 2 bulan Novembro tinan rihun 2 Sanulu Racing Walune continua sa evento ida nebemak especial no importante ba artista senior Anitu Matos alias Memi. Obrigado ba Sista Lovers no Corneo, I love you. Objetivo principal ba evento nebe organiza Tintina organiza. Organiza para fazer itenen loro especial dan itenen domin ho wanki eksiri orfanato nomo sira beneficente portador deficiente. Primeiro aprecia tambah eu se amne talento atau amne sentimento eu se música
Ansoin, ami hare labar filmes contente, então dentro do grupo para tocar anos contente temos. For trying to go all the change I spent on you. Where are the times when maybe so long where our plans we made for two. Hodi Hanoi Hikes fali Juventude Lorico Asuai nebe mate no balun lakon iha acontecimento loron sanulu resin rua fula novembro tinan rihunida tusia sinulu resin ida liuba hodi lakon rui norang ho princípio ida maka ukun rasikan makoras ne joven sira seluk bele goza no livre. La os detne, mas bem hakarak hafano Juventude Siracelo pode contribuir para progresso no desenvolvimento nação nian. Tamba jovem maksai hanesan kotuk no ruin ba nação. Ao mesmo tempo, fan um jovem sira de katakan. Jovem ni papel ni importante deve já tu contribuir para progresso no desenvolvimento da nação, mas jovem maka koto kruin para nação. Tani ne, a menos que tenha situação relara, jovens barak maka desempregado, lá ia educação dia, lá ia oportunidade então, a menos que tu hobi benane, bahar lord ni colega se revê me ia talento mais para depois aturu ni katakan itu label hen. Jovem label hen. Tamba ya loron dane loron spesial mai itu ya tamba itaten kata ne heroi sira nebe ke terus baita ikus tehetan duni ia sucesso libertação nebe ho programa das nami contente bes ba nebe ke halona evento ne ami ia orgulho tebes obrigado. Tebes tambah belum partisipa ia lorong buat ini nomos ho itu ne roi ser lebih mak uluk luta pori tehetan libertação. Assim tudo tem katak sai lorong nebe mak histórico tebes meita no lorong ainda nebe mak consagra na saimos lorong nacional ba Juventude. Tamba Hanoi que suele falar Juventude sem contribuição para Itania lutou com racismo ainda né no na fato da dignificação também tá lorong o insai lorong ainda bem maka especial meita ba ita jovem atu ne contribui lá hoje dia agora nós tempo fundo ita contribui o insa bele membangun Itania nação ne ba oi lá hoje tu usi fundo ka usi sera mas bem estamos bele contribui hasam ya está bele contribui mas lucia minha cara sero tamanema espera kata ia loro ainda ansenene jovem sira bel hadok angon usi crime usi problema koko para responsabilizar o Itania para contribuir ainda nem usi Itania criativo mas Meron ba povo Timor Tomac dili ba Juventude Sira pier kata ko loro nene itu ko tu bela Morris bele hameting unidade no paz yara Timor Orsai atu nene ba wingna itu to sa ne sang mawaling lai hatang manarang inimigo ida nebe lai hatang wana lai emre diferente itu to nes mawal. Tambah idane, mas que hanesan prêmio simples, mas bem lorong importante idane hakara katu fahe domin ba maluk sira lihusi música.
teten, sai jovem na bediak labele hei banação, mas betém que esforço an, hodi hatudu banação katak, jovem mos ia contribuição, ba processo desenvolvimento nação ida nenian. Lover sirhotu lili wa jovem sira ma kor nam kari território laran tomak dia kataka ita foti loren do em 12 de novembro hanessa loren juventude nacional né sai hanessa ponto importante de tebes para ita imi jovem label tour hein jovem tem que bocar nos fazer ruma tem que halbo truma para embelhetar reconhecimento também jovem né papel importante de tebes banasa hein bet né duni label hein label protesta label hus mas be ita tem que começar a halbo truma para depois embelhetar na reconhecimento maka mas bel valoriza ita ne halok né be hauni hadomi ba jovem tomak e loren 12 de novembro loren nacional da juventude. Sista Lovers, atividade mini concerto na Behalau e Haloran Sanulu Resin 2 bulan novembro foi na Laisne. Realiza e Timor Plaza Dili, nebe convida alin orfonato Sira, nobelon deficiência Sira Husi HP. E nebe Sira mosatudo Sira nya apresentação nebe makfurak no capaz tebes. La iha buat murak mak artista senior Memi hakarak oferece, mas behodomin bot tebes, maka lihusi animação música mak sa exemplo laran luak no hadomi Babelon orfonato no deficiência Sira. Mesmo com condição física, na oportunidade, Morris nebe diferença, mas be ema hotu ia direito, nebe hanesan ia raidoben idane. Okay, so haune limeno maka lorong ida wahi hanesan nene ita joben sirni lorong. Nebe hanesan buat tidak karakter ia inklusivu. Ema nebe ke rona no hanesan ami nebe ke amila rona ho rona nene ita tengki ia igualdade. Juventude tengki ia igualdade tambah diferença mas que amila rona, mas be ita ia direito nebe hanesan. Também Sista Lovers, atividade hirak saimos hanesan inspiração ba ita hotu, atu continua kuda domino fidelidade ba malo lihusi talento Sira nebe ita iha. Ya, idane maka informação balung nebe maka kami oferecendo baita botchera, kusi artista senhor inian liu metan midar inian. Nos kalai? Bema consegue anima na maluk deficiência Sira, no mos aling orfonato Sira, no íamos colaboração artista junior, no mos artista Sira selo kanesa tikustik, talik murak, no mos tikustik featuring ho Joy Cloud. Ya, espera kata ka liusi atividade idane saya nesam valor importante dalam sebagai Sira kampe Sira, no mos baiha aling orfonato Sira. Ya, tambane ita kar husi kala informação husi railarang inian, na fatim bahakat na fali bahai railarang, mai be idane diferença utuan, único utuan. Sim, tamba artista idane lau sisi tenia nação, mas be husi nação vizinho Indonésia. Memang saya nesam artista lendário ide Indonésia. Memang ni música popular, consegue popular ihatinan
tinang wal nulu ninyan, Iya, sim, claro. No, nebe mak niho ni música, nebe mak furak no capaz la halimar. No música era ne consegue hanse atrai ma barak le. Sim. Ya. Tambah menghiras itini naman sira liba sira nebe mak mori se tahu 70-an sira ne sempre menghira rona relembra filo fali sira ni momento que memori sira é passado. Claro. No, concerto ida ne rasi con inia tema Golden Sweet Memories. Ya, kata tu relembra fali memori sira nebe maka liuti hane pasado nia. Sim, o concerto nemos animamos esse artista Railara, artista senior, artista junior. Além de nemos ia figura pública, ya? So tamba ne, belu sita sira hotu amna roh kar glori ita bo sira bam. Harea mutu. Sebuah penantian masih menanti. Di sini aku mengejar cita-cita demi hari nanti hidup kita berdua selamanya. Artista senior Indonesia, Obi Mesak, doko palco ia ginásio município Dili, haloron rua nulu resin 5 novembro rihun rua sa nulu resin walu. Artista senior nebe maiho musika antiga sira, hanesan kisah kasih di sekolah, kau dan aku, no musika antiga sira seluk nebe konsege booming, iha era rihun ida tusia walu nulu ninian, lori maito iha Timor Leste. Kita bertemu berjumpa bersama. Proklamação Independência República Democrática Timor Leste, rua nulu resin walu fulan novembro, rihun rua sa nulu resin walu. Ka ihatina nidane, Grupo ACC CTO, Serviço Hamutuko Governo, hodi halorame liutan, comemoração, aniversário Proklamação Independência, RDTL, badalahat nulu resin tolu, ho concerto música, nebema convida artista senior Obi Mesak, envolvemos artista senior Railaran, Hanesan Amandi Suarez, Vitor Maya, nomos artista junior Balu, nebema saimos Hanesan fans ba Obi Mesak. Senior Nebemak Morris Iharote, Nusa Tenggara Timur, ihaloran 2 nulu resen hitu fulan Novembro, rihunidatu sia 5 nulu resen walu.
Kaihetinan idane kompleta halotinang neng nulu. Kenangan simpan selalu, ku kenang selalu kala rindu. Mesmo hoidade nebemak lanurak, mai be kreatividade cria música continua lau, no holiang nebemak furak sa inafatin anima fans sira, tanto iha Indonesia nunemos iha Timor Leste. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tangan. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Samakan aku bagai burung di sana. Obi mesak, hahu envolve an iha mundung musika iha tinan rihuni datu sia hitu nulu resin walu. Mai be antes sidane se hahu si aktividadi ngamen. Kakanta iha dalam ninin. Kau sakiti aku. Saya terjun di dunia musik itu dari tahun 78 ya, 78 sampai sekarang. Dan cukup lama perjalanan saya sehingga saya bisa jadi seorang yang populer di negara saya. Kalau ceritanya panjang ini loh. Ini mungkin bisa 3 hari 3 malam ini. Gak apa-apa ya. Ya saya soalnya saya dari awal saya itu saya masih juga sempat jadi pengamen. Tahun 80 saya masih ngamen di Pecenongan. 81 saya masuk ke 80 akhir saya main di nightclub lah. Dan saya juga bikin lagu dari kalau bahasanya penyanyi kita itu Ebit Gade, dari pintu ke pintu. Jadi saya coba menawarkan lagu-lagu saya, sehingga saya berprinsip adalah berjuang dan berdoa. Jadi tanpa henti saya berusaha untuk mencapai satu titik keberhasilan itu, di mana kalau era-era tahun 80-an itu, awal-awal itu sangat susah. Karena stasiun TV cuma satu pada waktu kita dulu, cuma ada TVRI. Jadi kita berlomba-lomba untuk masuk situ harus memberikan sesuatu yang terbaik, the best, sehingga kita bisa masuk TVRI nasional dulu. Kesempatan itu datang pada tahun 83 akhir. Saya ditawarkan dulu lagi salah satu recording terbaik di Indonesia adalah JK Record. Romantika bercinta, sungguh aneh ada-ada saja. Sista Lovers, música serana bema cria husi Obi Mesak, hetan inspiração husi realidade Morris. Nunemos lirik música sira mai husi experiência sira nebema kareho matan no hasoru iha Morris lor-loron. Saja memakai istilah yang bukan didapat dari guru bahasaku. Di samping ada pengalaman sendiri, terutama dari objek dari pengalaman orang lain. Contohnya salah satu itu lagu yang saya bikin tahun 85, Kau dan Aku Satu. Itu menceritakan tentang anak rantau yang tinggal di daerah orang. Dia kos di satu tempat di daerah Said Priuk. Dia itu anak putra daerah Makassar. Dia lagi itu masih kos, masih kuliah, begitulah. Tiba-tiba saya main karena dekat sebelah rumah dekat itu. Jadi saya ke rumah dia lagi pegang itu surat. Itu pada tahun 80-an tuh betapa sangat berharganya surat. Enggak seperti sekarang udah ada media yang canggih. Itu bisa nunggu surat itu bisa seminggu, 2 minggu, tergantung kilat apa enggak. Kalau yang biasa itu bisa 2 minggu. Jadi dia pegangin si cium itu kertas, dengar dari pacarnya mungkin ya. Nah, dia bilang sama saya, Bang bikin saya lagu dong bang. Ini saya dapat surat dari pacar saya. Terus saya baca gitu, oh tentang kerinduan yang dalam. Terus tiba-tiba saya bisa dalam pikiran saya bisa bikin. Ya udah, ku terima suratmu kasihku yang kau kirimkan dari seberang sana. Dalam kata-kata kau ucap hati rindu, lamanya sebuah penantian. Tapi dia cowoknya bilang sabarlah kasihku. Di sini aku mengejar cita-cita demi hari nanti hidup kita berdua selamanya orang bersama. Sabarlah kasihku menanti. Di sini aku
mengejar cita-cita. Di hari nanti hidup kita berdua selamanya, kau dan aku satu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu, saling melepas rindu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu, bercumbu mesra. Ya itu juga, kan saya katakan tadi itu dari anak-anak sekolah. Dan juga pasti kita semua ngalamin ya. Anda mungkin pemirsa TV JNM di rumah pasti ngalamin. Dulu kita tuh tahun 70-an masih cinta monyet. Itu orang sebut namanya aja kita udah bergetar. Seperti kata Ibu 3D, mengapa jiwaku harus bergetar sedangkan orang menyebut namamu. Itu pada zaman itu ya, nggak tahu sekarang ya. Sekarang udah modern lah. Udah modern. Kita dengar namanya aja misalnya, kamu salam dari Obi. Itu dengar namanya aja udah bergetar. Dan SMP itu true story. Jadi bagaimana cinta monyet kita itu, kita mau bertemu dengan pacar saya cinta monyet tahun 70-an itu. Kita janjian. Ntar pelajaran kedua kamu pura-pura ke toilet, saya ke toilet. Itu kan kalau toiletnya perempuan di sana, laki-laki di sini. Jam 9.15 kita izin keluar. Hanya dia berdiri mau ke toilet, saya di toilet sini. Cuma kasih tangan begini aja. Itu udah berbunga-bunga. Ya itulah makanya saya bilang resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempatnya kau janjikan. Walaupun berbohong pada guru, tapi berbohong yang positif. Saya nggak membohongi guru yang negatif. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Presenza Jose artista senior inane badala rua ona he Timor Leste, mai beni hateten, sidak bele lau haleu kapital dili tambah iklimane bela hanesan alias Roy Manas. Mai besista lovers, ihe buat ida mak unik tu tebes, tambah wangira mai he Timor Leste, amigo dia kusimate bian pancene, gosta tebes konsumo modo mutin. Mi hateten, sabor husi modo mutin ala Manado gimana gitu. Sister lovers, itarona tok obi mesak ni alian. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sementara masih nggak kemana-mana ya, belum kemana-mana gitu, masih di sini aja. Soalnya kotak-kotik di hotel keluar, paling nggak begitu jauh. Mohon yang jelas kebetulan di tes lidah saya ini tuh ada masakan Manadonya. Nah jadi kemarin kita makan di sana campur-campur, ada masakan Manado, ada sayurnya dari sayur apa? Dari yang apa ya, kulit hijau itu, sayur hijau itu yang kita makan kemarin, ada tuh di sini. Kayak pakis. Modo mutih, pas. Pesan buat adik-adik pemusik di sini, buatlah lagu tentang bahasa di sini sendiri aja. Jadi gak usah pakai bahasa lain lah. Karena gini, bahasa itu kan universal. Kita nggak ngerti misalnya, maaf kayak kemarin lagunya apa tuh, lagu Poco-Poco. Orang Jawa kan nggak ngerti apa itu Poco, tapi bisa populer di Indonesia, di seluruh maksudnya. Dunia juga begitu. Kita Kokoro no Tomo, bahasa Jepang kita nggak tahu, tapi sangat hits. Banyak lagu-lagu di dunia juga bahasa kita nggak ngerti, tapi lagu itu kan menginspirasikan buat kita semua. Nah jadi harapan saya kepengen juga di sini juga kawan-kawan bisa bikin gitu, adik-adik bisa bikin dengan lagu bahasa sini lah. Karena saya yakin kalau memang lagu itu nggak bisa dibohongin, kalau melodi notasi bagus pasti enak. Nah saya kemarin juga belajar, nanti ini ada lagu apa, lagu kita yang minyak kemerdekaan nanti, Jom Sansuannya itu saya katakan bagus, simple dan bagus, kuat. Karena untuk mencapai satu rasa, satu misi, satu keinginan kepada masyarakat banyak, nggak usah repot-repot. Dengan notasi yang gampang aja, jadi orang ingat langsung bisa bersenandung. Nah itu harapan saya. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga.
Sista Historia Konaba Artista. Promota. Sista Historia Konaba Artista. Promove Tiaita. Sista Historia Konaba Artista. Promove Itania Artista. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Yongki kawangian nabe makanisan manajer ba artista senior Obi Mesak iha Timor Leste ne hateten convida artista senior ida ne hanesan ideia no inisiativo Husi grupo ACC CTO Horazaun Katak além de relembra memória uluk hakara katu halorame liutan comemoração aniversário proclamação independência RDTL badalahat nulu resin tolu nebe monu iha ruan nulu resin walu funa novembro riun rua sanulu resin walu ida ne. Komunidade Saines ya Timor Uang Timor Leste ya. Jadi sia ya hanuin katak siremos bele hanu sama lorong proklamasi ini bele purak liutang. Memang sira hanuin atau undang artis Indonesia. Sista Historia ba Artista promove Itania Artista. Promove. So Sista Lovers, hanesan artista senior ida iha Timor Leste. Amandi Suarez hateten, sai hanesan artista senior ida. Continua controlaan, atau nune belesai artista famoso ida iha Timor Leste. Hodi nune belesai hanesan lembranza ida ba fensira. Tuirma itarona artista senior Amandi Suarez Kualia. Sempre hau controlamian para o ensaio ben sai artista ida de limite ato famoso ia Timor Leste na larang o hira hau kita mate kari e mo beltim na larang ele haba haus ba artista sasira ato se ime skill na bem ato de participa em música mundo música nian ina bel tudo no tem que for so amakas ba mundo música nian kata abang berua Timor ne ita maksei desenvolve na larang los emaliu di dunia artista agora bem mais jovem ser aqui agora fui misalnya tem pouco imediat kita começa para kita agora dia balik tem artista baru agora saya akademia yang dulu buat ini maksud dia tidak jadi aku musuh artista agora Timor Leste lebih agora saya ya aldeia serne buat ini saklah lima akhir sini foto dia mencapai mai hamutu kok kita haba atau itu musika Timornian lebih membuat musik pada dia kita atau dengan musik atau apa kita belabel nono kita nafati kita hampir nafati na oi ikut kita nari Sista Historia ba Artista promuove ten artista So Sista Lovers, ida nemak informasaung sira kona ba Obi Mesak, nomos artista senior sira selok na bemak halo konserto musik ya iha ginásio município Dili. Sista, programa artista,
Promove artista Timor. E kita lua assisti program assista ia GMN. Thank you. Mandiri KTA, fasilita ita buatnya necesidade, ko fasil no lalais. Mandiri di Timor Leste, bauing, sai fiar, buras hamutuk ho ita. Obrigado para Babelun Sista Serhotu, tambah saying. Na fatin hamutu kami programa Sista, História com Artista, promove tenha artista. Itu música ela informação ruang nebe mo ingit hatona e tatang falo ba ia evento nebe ma realize ia Timor. Timor, iya. No evento ida nebe maka kapas tebes no sains história nebe kapas tebes ba Timor. Ne maka evento ida nebe maka lançamento ba iham. Filme, sim. Filme nebe ma ko título kono ba Princesa Larang Luar. Usi filmagem nemos bela tudo kata mundo filmagem em Timor nos começa a promover ona e espera kata bela dia que tá em futuro além de nele usi filmagem nemos bela promove litan artista railara atu ne bela atu litan ser ne talento criatividade ne bema ia hodi lança tan filme ne bema barak e depois ne bema tiak ba Timor. Yeah. So, tambane amnya roh karaka tulur ita buat sira hutu bahatene filmagem nenia conteúdo no autor hirak nebe maka iha filmagem dan nenia. Tambane hawla ka to kolebara kamu to komersia turmai ita ba area mutuk. Hai Sista Lovers, além da informação inspirativa Rua Seluk nebe ohinga me oferece ba Itabot Sira. E hamos informação Seluk nebe mak espera bela inspiramos Itabot Sira. E loron 2 nulu resin walu, fula novembro rihun 2 sanulu resin walu. Além de comemorar aniversário proclamação independência República Democrática Timor-Leste badalahat nulu resintolu, equipa husi filme Fon Timor-Leste ninian, Princesa Larang Luar, hili loron importante idane sai hanesan loron lançamento ba filme Fon idane, iha Timor Plaza Dili. Filme Fon Princesa Larang Luar ne mai honi conteúdo ne bemak diferença no furak liu kolia kona ba educação e hamos kona ba criminal no social. Pani comissão lá dia que Os matamoros los. Mãe ajuda pai pura. Desculpa pai. Pai moro com rola tarde tua. Além de nela lá a história do filme Princesa Larang Luar,
Mai ho conteúdo nebemak baseia ba realidade Morris nebemak enfrenta iha Timor-Leste, liu-liu iha ambiente nebemak hasor lor-loron. Mai kala bosok mai ida osang lainnya mai. Mare barte. Mare Hey, você que fila Maria. Mai, bebo agora. Kita não precisa nome. Usa. Itu bebo kali tak usa. Kalau tinggal kau. Kau mati boleh bebo. Conteúdo Princesa Laran Lua, qualia konaba domen husi joven bonito na bonita ida, nebe mak hadomi malu. Mabe inang amang husi feto ninian lasimo mane nebe mai ho figura Roberto alias Beto, tambah mane la tambah ya kategoria Rikasu alias Kiak, nola iha osan. Mama la bele matan osan. Mabe inang husi feto nian salah, tambah mesmo mane Riku, mabe la kohia tuduan katak nia Riku. Entaun inan husi Maria, naran figura husi filme Princesa ne, hili fali mane selu ko figura Paul banioan feto. Mabe ikus mai Maria ni mama arepende no hili fila fali Beto tambah Riku liu Paul. Tambah ne Sister Lovers, husi filme ne inang amang hakarak buka Riku, mabe hareba kondisang ne bela suficiente. Entaun ikus mai hakarak entrega uang pamane ne be Riku, mesmo la iha domen husi Princesa pamane ne. So Sister Lovers, itarona to komentari husi figura Sira. Oke, Sister Lovers, darang ne iha soring iha autor sira nebe mak iha inclinaan iha filmazen Princesa Laran Luak ninian, na hira nebe maka honinia figura nebe mak lahanesan, tamane ita posira karot hatene kono pa na hira sira na hira nebe maka involvean iha artista iha filmazen Princesa Laran Luak ninian, tirma ita ba dadali hamoto ko di hatene sira ninian parte ka figura ninian, tirma hamoto ko. Dia ia filmi Princesa Laran Luak ne, hau sai figura ne sam polisia, nebe ia hau nia lalaok ne hawan sa sai polisi nebe makatene problema, latu atene problema nebe me filmasi. Ia neba hau sai nudara ne sang ema atida, nebe hau asa penjat nia be elemen sini nebe ho karakter nebe licik, nebe bangira kon hana patrão ne hana bosi kon ye problema ho pemeran utama mas hau ni anak gua mabe hau ye pemeran ne keta kira para atu sobu falser ne rua hau sebagainya anak gua mabe hau ni hanu keta kira para atu sobu falser hanu boso hau ni amni patrão ni inimigo dan. Okay, ya filmagem ne hanya narang mak Carolina hau nudar Roberto Nialing. Sim, como hau feito ikun how dome hana mau how karak hana mau basically to how ia filmagem how nudar mestra nebe mataularan ba Roberto sim mestra professora nebe mataularan ba nyemau Roberto hanya profissão essa enfermeiro nebe que sempre atende mamoras itania pai da moras então how sempre atende nia filmagem ni how narang Senhora Ana nudar aktris sabe aktor utamane Roberto Nyamai. Si. Ihau hadomi haunya karakternya hadomi liu uang mane wahira nya senti moras ka hansa usikela nya inang do kesiha. Polima ya filmagem hanesan Edu. Ihau hanesan preman bos preman. Ya filme hawali mahasam preman depois hau muito ko pemeran utama atau bele hare situação nebe rona mas orang usira e ami consegue hare karik iha ema rumah nebe mak tenta karak ada entre pemeran utama ami sei tameh na ba halo introdução itu. Bem, ia filmagem Princesa Laran Luak hau nessa aktor nessa lapak, penjualan lapak, nasa fan ropa, haunya conteúdo
Hori Van Ropa ba penyerang utama Hori ini bala Saropa para niatu pakabenyang sim. How Hanessa pemeran utama antagonis emang anu besiak sim. Sim. Sister Lovers, triste, mas bem furak. Tambah lalau ku si film ini rasik, hanoren ita, no bele inspira ita atu bele prioridade domin. No prefere moris ho situação no condição real, nebe iha, laos hanoin liuba materiais, osan no riku soing mundo nian. How la tenen sama on main bene la folio anessa sa saida ne bela folio. How tenen main joga lá. Be cerimônia lançamento ba filme né continua lá o dia no retang apreciação husi entidade choto tanto membro governo. Los amoran sa san músicos, mas a minha apreciativa estava retang convite husi comissão renora liliba producer, nebe ka halo lançamento do filme dane. Mas a minha apreciativa teve tamo bela criar relação entre artista e livro mundo música né. E nem que tabolo yang desenvolve artista e músicos ou livro indústria e colicon indústria nem que tabolo indústria. Nebe us parte alamor nian em princípio contém teves também o lançamento né bela envolvemos artistas artista lá sai cantor nebe mas bela e parcelo mas bela sai actor ya film rumah e criatividade usal buat celo. Sim, dan nesan artista ke Timor Ruang kita hotu tu masare hanesan amin udara empresário ida hanesan buka moris ami hotu hanesan empresário ini kan sadere libahi governo nebe governo fo fiarami ami hodi hetang nitik osan laos barakliu mai be osan tuang mai be sirarasik nebe maka tuir halo filmazing halo artista ida Timor Ruang itu tutu tengge apoya saya telah apoya saya mengata apoya sa mundo beli dan Timor mas beli. Primeiro orgulho teve sua iniciativa vontade os jovens sira lebih akan produce filme também tá bom sira tem cada filme né ia buat rua ida belsai fator educação ida mos belsai fator né bem mak estragamos danya mental nessa geração mas how espera kata filme da hoje né hatudu kono ba itania lalau e sociedades e família espera kata ida né bel motiva Los únicos primeiros lançamentos né também temos primeiros produção e buat que com a rua bem maka tá perfeito mas bem dia clio ita lao do que ita nunca tu lao portanto ida né capaz de teres eu espero que ita né bem motivamos jovens sira né bem talento de liu sira né bem maka talento ba acting baru né bem akan saya sutradara significa tu bawin ita jovem precisa hari aspek itu ita nilai ini luang ituan kata ita lawas waktu tu akarak ba asai ita ninya ilmu ne ya are ida de are sirane sambe industri kreativa ne acting ne importante portanto eu agradeço e espero kata ga buat serbe sirahu ho simples nenek hadia lo rumah sebel sai aktor aktris ne maka dia ko ita nilasa.
tambah how hare itane film ne tengki bawah. Depois itane tengki hit, itane kultura, itane buat hotu-hotu. Tambahnya ami halu film ne. Awan itang itane gubernur tengki tahu matang Basira. Tambah Basira ne Persija. Ita mus ane san sira jobeng sira. Agora sira ita halo aktif beda dian senene dia baita timor. Abang bairua ita timor den baoy. Film ne diang kata ita ne bele ba festival ba ita lori ita ne timor ba mundo gale. Ihamos artista senior sira hanesan kantor ano mintan, kantora Lili Ribeiro nabe mak anima ho musika. Informação sira konoba husi filmagem da Rasik na fatin ho ami iha kanal GMN liliu iha programa História Sista Ninian História konoba artista promove itanya artista Sosista lovers itabot sira kuriosa ho film ini bele bokaan lalais ho di hare iha bioskop na bemak ita iha. Film ini memang kapasitas tebes tambah hanuring itu timor konaba esforço si feito ida na bem maka feito no claran luak no filmagem da nemos nya hanesan release konaba Moris lorong inian konaba realidade Moris memang acontece timor ya claro com certeza no ida tan maka autor sirne misak autor no autora sirne filmagem misak bonita deh sirne acting dia ke Iya, sirnya acting mos capaz, nudar timoruan, orgulho pasirnya esforço tomak no sirnian dedicação de tudo ba Timor kata Timor mos pele. No, programa sista pronto tu promove tabocira atuluri tabocira baiha mundo tomak. Iya, so ida nema kahanesan informação lubung ida nema kami oferece ona bai tabocira hotu liliu ia edição especial ia fulan Novembro nya lara hanesan em primeiro ita kuliona kona ba evento no mesma halau si artis senior Memi. Midar inian di Timor Plaza. Ya ida ni informação husi konserto nema realiza husi obi mesak inian fornece na baita botira e ikus liu makam lori tane belum sira bahatene kona bam lançamento filme Princesa Larang Luak. Princesa Larang Luak. Claro, com certeza. Tambane la senti katak nining norohan amnen rua hamalo kita botsira hotu iha programa sista ninian espera katak ami seluri fali episode ne be maka furak no kapas liu tamba iha sista loversira atita botsira pele na fatin ho ami iha programa sista História com artista promove tenya artista. Satu takai itam sakaratu encourage litamba belo sira hoti uma kari que crítica sugestão uma ne bema kita botsiria bele manda direta mensagem ou telefone ba número ne bema kami marque recrai
E além de nemos suba artista larang sira kari katalo evento pelo contacto ba número ni bema que é para a minha equipa sista bele tumba halo cobertura vai tabo sira atividade. Sim, Atau bele promove tabo sira atau halo tabo sira sai emana bema famoso ha Timor. Namozi ha nasal sebe. Com certeza. Los que ya tamba Yemen mai honinia moto ida nebe maka katak Lori Timor ba mundo. Yeah, ne tem que ser los que Sim, claro. Yeah, tama honai makna editona. Espera kata kita se sur mal fali episode tirmai. Nebe maklanesan no fura klitani hita bo sira matalang. Tabane. Adeus. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah.